MeghalayaPost.news. Kajing sang Meghalaya Revival and Healing Festival Rajar Apun Riewngeit henen kasengi kalapoi no skabakun hapadeng kajing ipu ipi yang barapadeng Jingpynkhiah bar kajing kerku ki babon kamtami ki pa Riewngeit Kristan ki belawantu sekani kajing seng kani kajing seng ke basau sengi lenten ke belas sedang lalu ke arpenyo taring berpen kutpat menen kasengi kalai pau tarik ukalalingkon ke balapan long Bhoirymbong lom dai klari boy ya ke balapan ya da gatekeepers Meghalaya po kajing ilam pasto Crossland Marbanyang bar Master Willie R Karduki ringkat bar imasta utam tangkiu kinongkren ki bahakmat akani kajing seng ki kentup Ioh Apostol Ankit Sajuan bar Pastor Monica Sajuan naga Family of Lord Jesus Church Delhi hakani kajing seng la sakiru kajing wantu daki langut ki Riewngeit Kristan nak lenggi jaka jong kejela laru ban saki kajing pela hakabawat la ya ka praise festa la sedang hakapor RWJ no paisngi bar kajing seng pat hakapor san baji janmiet penban ki patba kilawan ban syong lupa hamadan nadu kapor stem badon ru ki bela baro shimiet hakate kejaka la sakiru ya shibun ki Riewngeit ki bela yo mat Ioh Jingpynkhiah hakani kajing seng Lamong, akamet, kajing pang kamdu, kajing at kamdon, Riewngeit, Biang, ya, Ioh, Jingpynkhiah, ya kajing kasem, baros, nah kapan cakap. Addictions. Bona pila sini ke janmiet udan ki lomba jong kajing em ke bapimat kalak belong kajing bampong kalak belong kajing pangmat kalak belong kajing kerni jong kajing em. I don't know what your mountain is, Nam tip ke wayu lomba jong pi. but you know what your mountain is. Kali pi tip What is a mountain? wayu lomba. A mountain is a problem. MeghalayaPost.news.